ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Nongelam jong ke Jingïakynduh Students Union usamla Trebor ar Suchen. Ulaong bo Myntri Rangbah jong ke Jelnau Konrad Sangma ulale Klet ban Pynkynmaw ya ke Jingdawa in a line permit ha ke Jingïakynduh yo Myntri Rangbah jong ke ri Narendra Modi ha Delhi ha ke Jinglek Kotlet wer yu ban long kumu kongsan ha ke Jingdap san postnam jong ke Jelna Meghalaya. Yakani usamla Trebor ula penpau ha ke sngi penkup buram jong ke seng ya ki samla puli kabalalong ha Joy District Library ha ka bola ther ting eru baka jing sa teng jong ka inline permit kadai na ka jing pensuki bat ka jing le bemman jong ka sarkar pedeng ban pentrai kam je ka inline permit hapo ka ne ka Jelna Meghalaya nalor ka ILP usamna Trebor ula krenru ya ka mat ya kene put ha ka block 1 bat block 2 da ka bekentu ya ka sarkar jilla baka dai ban penrung dekat ya ki Deloy ki wahe snong bat ya ki MDC na ka thain block 1 bat katto ka ne ngut ki reu shampang hapo ka regional committee khnang baka jingye penbet yu pur usam kinom do Asia ka Jilla Assam yo siau puram yo MP yo Raja Sabha manle presiden puram yo JSU wa omu haga dorbar yo Raja Sabha dawan rau ya ka jinglam ya ka ILP hare ka siau ko widon ni penam kam Pynkynmaw lado prime minister yo ri India uwanu hedi hapo usiam yo iwang puram de chomu Chiruk wo Prime Minister handai siasi kenai pi elu citi invitation ya benta na benta kini kesan paus dan melenyu ya ke isu yang ri bujai bro yang i ilek kami kini kementa yu wajah porlum jantia kat ni kenai pi kinong nam Jesu isa kan seni upat kawan mut kina kendro kawan mut ki manjung ki wado yang kamai ka gaji lamba kini ki dekar ki wan ubod upuni yang bisnes yang ki oper arja khat pra ki RTI ko na file do presiden em burom yang Jingïakynduh Students Union u konro jerson sela chani ka JCDC ka kasantli ki dukan naga trade by non tribal ngaju ko ngade klam musa DSP lada chapi ki dekar uwan gi hagri gari yang ki ulai ki business hatopi ki nakro ng emma ka future pe yung MP naga ni ka tao yung pi